VESTINE yaciye amarenga yo gutandukana n'umugabo we. Umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ishimwe VESTINE abinyujije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye akoresha ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jarik. Reka ngutse gukora subscribe mbere yuko dutangira ikiganiro kugira ngo turebere hamwe uko aya marenga VESTINE yaciye yo kugira ngo azatandukane n'umugabo we. Ubutumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'icyongereza, VESTINE yavuze ko abaye mu buzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Ati uyu munsi mu buzima mbayeho sibwo nahisemo, ndivyo bigoye kandi sibyo nkwiye, ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbesha ukundi ngo anyangirize ubuzima. Uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza. Ati utaninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Ni ubutumwa uyu mukobwa yasangije abamukurikira. Ugenzuye usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yamaze kuyasiba kuri Instagram. Ku rundi ruhande VESTINE ari kubarizwa muri Canada, aho yaramaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce bitandukanye tw'iki gihugu cya Canada. Byarangiye mu mpera z'iki cyumweru. VESTINE n'umugabo we bakoze ubukwe ku itariki ya 5 Nyakanga 2025 nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo ndetse bari banagamije gusezerana imbere y'amategeko. Kandi koko barabikoze, barasezeranye imbere y'amategeko kuri iyo tariki ya 5 Nyakanga 2025. Kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda cyagerageje gushaka VESTINE ngo kimubaze byimbitse kuri iyi nkuru ko ntabwo byabakundiye. Bavuze ko barakomeza gukurikirana amakuru yisumbuye ndetse nanjye mbabera hafi kugira ngo tumeze tubane muri aya makuru ya VESTINE, turebe koko se uyu mugabo we bagiye gutandukana bya nyabyo. Tuzayabagezaho muri iki gihe kiri imbere. Reka mushimire we twabanye muri amakuru agezweho aka kanya, kandi ubwire gukora subscribe nimutayikoze kugira ngo tumeze tubane mu yandi makuru kandi gatandukanye. Niba ukunze iyi video kandi wayi like.